Igama lami uGoodNaff Wadlama ngifundisa itende ngidlala itende phela ngadayisa amakhipha engisuke ngifundisa ngawo itende. La ngiphethe ama-A16 amabili ane-price engafani ngenxa yama-condition awo enginawo. So lela ngaphansi lela ngaphansi iwu-7,500 then lela ngaphezulu ingu-8,500. So yibona lawa ama-A16 amabili esiwadayisayo. Khona i-68, khona nama-E96, i-68 u-10,500 ongekho negotiable. Ya ngizokuphenduzela wona wabona ngaphansi ukuthi kanjani. So imihlala lama-keyboard lawa kade ngiwavezile. So leli ka-7.5 inesilicone eningi la, angazi indaba kufaka isilicone la, kunesilicone. Sase siyi-price athi 7.5 because kunento eyisilicone nyana la. Then nangala does have silicone nalena lapha ekhoneni, but into encanyana silicone ekhona. But yona le ngala lo 8.5 i-right kakhulu. Nale e7.5 i-right, which nile silicone yona yenza ukuthi ingabi ku 8.5 ibe 7.5 le.